U istoriji čovečanstva postojali su mnogi vladari, osvajači i tirani, ali malo je onih čije ime postalo sinonim za zlo, razaranje i smrt u razmerama koje sve do tada nije video. Adolf Hitler nije bio samo nemački političar, on je bio ideolog, manipulator, čovek koji je koristio strah, poniženje i haos jednog naroda i sve ih je pretvorio u smrtonosnu mašinu. Ovo nije priča samo o jednom čoveku, već priča o društvu koje je dozvolilo da se takav čovek uzdigne, o idejama koje su prihvaćene bez pitanja i o tome kako se istorija korak po korak pretvara u katastrofu. Adolf Hitler rođen je 20. aprila 1889. godine na granici između Austrije i Nemačke. Njegov otac, Alois Hitler, bio je strogi carinski službenik, poznat po nasilnom ponašanju, ali njegova majka s druge strane bila je tiha, brižna i potpuno posvećena deci. Od najranijih dana Adolf je rastao između dva sveta, straha i nežnosti. Otac je insistirao da sin krene njegovim stopama i postane državni činovnik. Ali Adolf, on je to mrzeo, još kao dečak pokazivao interesovanje za umetnost, crtanje i arhitekturu. Maštao je o životu slikara daleko od autoriteta i pravila. Sukobi sa ocem bili su česti i brutalni. U tim godinama formira se jedna od osobina Hitlerove ličnosti, duboka netrpeljivost prema autoritetu, ali istovremeno i obsesivna potreba da ga sam posjeduje. Smrt oca 1903. godine donela je privremeno olakšanje. Međutim, život mu ubrzo zadaje novi udarac. 1907. godine Adolf Hitler odlazi u Beč, uveren da će biti primljen na prestižnu akademiju likovnih umetnosti, ali odbijen ne jednom, već dva puta. Ovaj neuspeh nije bio samo profesionalni poraz. Za Hitlera to je bilo lično poniženje. Njegovi snovi se ruše, a samopouzdanje pretvara u gorčinu. U Beču živi u siromaštvu. I upravo tu dolazi u dodir sa ekstremnim nacionalističkim idejama koje su tada bile prisutne u austrijskom društvu. Umesto da krivi sebe ili okolnosti, Hitler počinje da traži krivce u drugima. Postepeno gradi sopstveni pogled na svet. Svet podeljen na više i niže, čiste i nepoželjne. Ovo je period u kome se rađa ideološki temelj budućeg nacizma. Izbijanje Prvog svjetskog rata Hitler dočekuje sa oduševljenjem. Prijavljuje se kao dobrovoljac u nemačku vojsku, iako formalno nije bio nemački državljanin. Rat mu daje ono što mu je život do tada uskraćivao, svrhu, identitet i osjećaj pripadnosti. Na frontu se pokazuje kao disciplinovani vojnik. Dobio odlikovanja, ali bez pravog društvenog uspona. Poraz Nemačke 1918. godine za Hitlera nije bio samo vojni neuspeh, bio je to šok, izdaja i kraj sveta kakvog je on poznavao. Naročito ga pogađa Verejski sporazum, koji Nemačku ponižava, osiromašuje i ostavlja duboko ranjenu. U tom trenutku Adolf Hitler više nije izgubljeni umetnik, postaje radikal. Nakon rata Hitler se pridružuje maloj političkoj grupi. Njegov govornički talenat ubrzo dolazi do izražaja. Hitler ne govori tiho, on viče, optužuje, pokazuje prstom i nudi jednostavna rešenja za složene probleme. Mase, istrpljene inflacijom, nezaposlenošću i nacionalnim poniženjem, slušaju ga. On postaje lice pokreta. 1923. godine pokušava nasilno da preuzme vlast. Poznati pivnički puč u Minhenu, ali pokušaj propada i Hitler je uhapšen i osuđen na zatvor. I upravo tamo, u zatvorskoj ćeliji, nastaje njegovo najopasnije oružje. Tokom boravka u zatvoru, Hitler piše knjigu Mein Kampf, što u prevodu znači Moja borba. On u knjizi iznosi svoje uverenja, ideju rasne superiornosti, potrebu za životnim prostorom i kult vođe. Iako u početku knjiga ne doživljava veliki uspeh, ona postaje temelj nacističke politike kada Hitler dođe na vlast. Nakon izlaska iz zatvora, Hitler shvata ključnu lekciju. Vlast se ne osvaja samo silom, već je legalno. Velika ekonomska kriza 1929. godine baca Nemačku na kolena. Milioni ostaju bez posla, Demokratska Vajmarska republika gubi kredibilitet. Hitler nudi ono što ljudi žele da čuju, red, snagu i ponos. 1933. godine imenovan je za kancelara Nemačke. Mnogi misle da će ga kontrolisati, ali greše, ubrzo ukida demokratske institucije, zabranjuje opoziciju i postaje apsolutni vođa. A nakon toga propaganda je svuda. Mediji, škole, filmovi, sve služi jednoj ideji. Jevreji, Romi, politički protivnici
i nepoželjni bivaju progonjeni, donose se rasni zakoni i formiraju se logori. Hitler istovremeno jača vojsku, krši međunarodne sporazume i priprema teren za rat, a Evropa ćuti i to predugo. Napadom na Poljsku 1939. godine počinje Drugi svjetski rat. Hitler u početku pobeđuje, Francuska pada, a Evropa gori, ali pohlepa vodi ka fatalnoj grešci, napadu na Sovjetski savez. Rat se okreće, saveznici napreduju, a Nemačka se raspada. U bunkerima Berlina, izolovan i psihički slomljen, Hitler odbija realnost. 30. aprila 1945. godine Adolf Hitler izvršava samoubistvo i Treći rajh pada. Iza njega ostaje preko 60 miliona mrtvih, razorena Evropa i večna opomena čovečanstvu. Hitler nije bio demon iz mita, bio je čovek i upravo u tome leži najstrašnija istina. Ova priča nije završena 1945. godine. Ona traje dok postoji mržnja, propaganda i slepa poslušnost. Jer istorija se ne ponavlja zato što je zaboravljena, već zato što je ljudi ne razumeju. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Za još ovakvih videoklipova ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!